Mo tiba amu trouble the key. Then he pagamalu the go tato muho tau po sedu to sitha le mera tabu tabakama mita uithani law. Worship can be a witness. Pe sedu to chichion e patele bringing in the crowds. No, a come lusion like a baheso su tau po nyapu do. Pale to sukina kita. Cái hết sĩ có lo đó là và nó bùi tơ cô ba tơ cô ta với này các bà mẹ đã có biểu này witnessing này nó ta ta lỡ qua gồm bị xem này cái chỉ cái sai hoa ami to in này lo số khi hoa ta số cái bắt ta bùi hoa bắt ta puedo ta siblike na lo bắt ta upo ta ba thuê bu po đó qua lỡ ta suy na kita ti ta pa do with me head of buto batota do kami weda tabuta bale uta le sakri ke de masala su bale krisa mi khotike pa yoage amen takalu tuane mera pe yo asadu lui sabo chisi lui lo yo me tu me ta lo do pale buto batota pane bà bù thọ ba thọ lỡ từ lỡ xa đọt ta mi ta to in này lo lấy nhà con này bắt cô ta cụ qua tư cụ bút ra này ở cái đó tàu phụ tra đó ở sĩ lo ta lỡ tàu phụ bù đó lấy chia này ở cái cổ cái đó abu ti qua tư cụ bút phá đó để lấy bắt cái lê ta cô sư ở cái bắt cô tàu phụ đó qua tư cụ bút sẽ bà heo lo pa duo ta di le pa tu lo mu ta di le bu to ko ba to ko ta akato pin he ne ba le ko ne ka lo mu lo pa bo le ta to ko ye lo khu lo ta tu do ta plo lo ta ko da ne chi da ta putra we ne abu ti shbi ne che da pa to ko we ta te na ta u pu no na posso che na kita jene buta bata dini sola da pate tau putane mesrane no mesra da we te ro ma ba thwe ta le ko le te chi qua ba khi cái nhà kia ở cái ta này pata buta ba ne no mi te me le tu le ta no da le ta a ko pe tu do ta plo tu he ta ba lo ba sa ku ta ne te ke ro ta u sa mi le tu le ta no ku ta ne da ke ro ta u sa the bringing in the crowds pale pe so ni o su ta o pu ta pa in ne lo da away here da ta gi w mi da ta gi to see kimi le pana on no le ba thwe do ta bu ta 12 convictions about worship no na tabu tabani ne akopyo ne kamita ni le te mi no te da le te pwana ta pa I ba tho yu le tamita to pu thi we da ne lo only believers can truly worship God no akopyo pwa le atana ta shin ni di head of mathakota do awete ne kwa luta ma luta do atani ne ko le tabu taba putano tane ko le pa kam le tano da the da pa le anata shene kama ma tho ka sa yo me tu me sa lo do pa le ta me ta lo ta clever ta me ta ko pyo ne ta si ta ka tu ti pa me me ko ne da patu pasa wo ne ka ba lu do ka sa yo ai ne lo ta gi chimiti mi yo ne Natalo ba tatu tole na mato na kabato kasa. You don't need a building to worship God, no. Take kiatera mi o polo mi o hui do you penny la to blood ko ni ani da pedo uda pasale ta o po nya pulo no ko ni ani da le po go mu po kam le je le pe je so ni su ta o po nya pu tablo la pe po do oni ne po u pasale agri se we da ini la do ta gi sa mi ta ba ki wo le abato when no to me ba there is no correct styles of worship tale tabu taba ki wo when a police seminary da ya li so si jo da pa ma
có biểu ta đi sơn đi vì thế mà có biểu này bắt đầu hello kasa you are called to worship always in tabaki there is no correct styles of worship no akuda ne ane da tabaki woni bada kill kasela mi buto mato you are to le sa do tamita to no akuda ne ane da we pamatu pakasa you are da pajini lo su lo minya pu do pasokamu kasa you are agi ka do always ne yena pele pa you are le particularly me kasa there is one style of worship la pajini lo su lo minya pu do pali so si na perukeli so si le patoni o pamatu ka paketa patino toke pa do pu do we de pa no pa so wa we de pa le lo mi poko na to ko ne at the clip mi woni da pasumu and there is a style Kleta mole patino toke padopu do we da pamatu pada paso ta le wete pa awo ine la aki awo di lege ne da aka ta ba yo le ta li hi nya bu ne kame ta aki wo ta myo le na ko do ta li ta pa ne no tali tapa le na ka lu cho ka ke po me ni we ta ma yo le mu lo nya bu shen ne tali tapa to le na ka ba pha li so si na ba thu pa na ba si cho pre na ba si ta ka to ta we ka mi se ko a kle te myo lo no ta gi ta mi te mi ne unbelievers can wash believers worship pale tanata te phane ne we de kwa we da pale anata te phane bu yo ba yo meta di le do malu ne ta te we lo do ta gi je mi te mi ne worship is a powerful witness to unbelievers if God's presence is felt and if the message is understandable according tabu tabani ne no away ne it is a powerful witnessing lo udo ta so ta u ta le udo ta so pe pale anata te pani bu yo ma yo do yo udo with it the presence of God in it away ne u le patu pakla lo yo akalikuta yo ta tu kuta ku yo ta sukamu le atoba away sene no bu yo ba yo te me pakwa pa te he ku e to ta mani le lo sa di le ke wo di le sa wi ta te mu te me ni no me da ta bu tho ba tho ka sa yo le tu le sa ki le no do me da ta e ta ku ta tu ta o ta tu ku sa ku le ta ke le po ko ne no we ne me da ta u sa me to ine la do ta gi khu mi te mi yo ne me da ka sa yo mu la le pa ka ba ti ti nya Puatana ta pa ata pli ata tu lo ta tu lo do ata lu ba ta pa pe we se he to ba ta ko ta do pa kha ne lo God expects us to sensitive a copy ne pa le atana ta shen mi ba ta ko ta le pa ko ta ne da pa ka ba ti nya pa we shen ne o do a copy ne ta tu lo ta tu lo pe le ata ba yo ba bo mi le ako na mi mo pa ga sata desi mini matani ra ba ti we ti pa te me le ko sata desi ka se o no ko da na ka ba ti nya pa le ate he do ba bu ta le na ti pa ata lu ata pli ta pu ata tu lo seeker sensitive no we na ka ba pale seekers pale akuta mita to ne ata luma udile ne you have to sense no their needs no akuta we mira seekers sensitive na ka ba buya ba yo le akopyo ne ta ka tu lo go da te me le ta pli ta pu le pa ba yo go da te me le ta pa di pa kama le ta tanna ta ti pa ho ba do nui bi bi tabu taba tare ta kle taba me ta le ado le ta ti ka le ba pa ku ti nya ta pa ta lu ba ta ka so ka ba me ta le ama ba blo ba da pu thwe ta me te me ba me ta le ta ti na pa worship service does not have to be shallow to the sensitive lo ko ba yo ani da shallow sha particular ba no tu e sa klo
dini sajo no that since the message doesn't have to be compromised, just understandable no according to me tale na ka ba po thwe pwa ga atalu chi ba no akhuta ne ne da we ne me ta gi nu mi ti mi ta gi kho mi ti mi ne the needs of believers and unbelievers overlaps no according ne no ba ti nya le pwa nata do pwa le nata atalu je ne so ko ne overlaps do pwa nata sa lo ma se ko ta o no according ne ta su ke lo ba se ko tagi chaba pwa nata lu to patanata se pa se ko lo ba ta o su kle tagi chaba ta ku ke ya ku ta ne da according ne de nata buta ma ini ni ka ba mi ta le ama le ma pwe ke pwa le anata do pwa le tanata ta lu de pha lo khwi mi ti mi ne ta ge ka ta mi we ta ka kle lo ta lo so di tatu patapa uwetu ne lo. It is best to specialize your services according to their purpose. According to the tani ba tani atare ta clear to ne lo naka relo clear lo no naka relo clear lo di eta tu o to lo kapyo ne tenui nyai ne le seeker se ogo ne pakamadi lo le chi tenui ne le seeker se ogo do pale he buta bata ye ogo ne pakamadi lo we ne kamita agi kate ni ne lo dagi te sia ne mera tabuta ba ka to le he suto pa kuta ta mi o I metale amale po no ka ta ku so the me ta lelu ma pue ta balo akota ne de seeker sensitive no na ba ta ko ta da awe ne pa le he ba yo ati de pa ne akota ta su to ta pato ko ta ne da awe te me ta le tamata ta ku so ne really personal evangelism ta lo le ba pa ta ko ta di ne de we te me di ne to ba no personal evangelism ne lo lo ta le na ba ta ko ta de ko pyo ne na ta atagi ta ba che ne ka le to so ba to so ne no ta bu ta ba ka to ta hi su to pa khu ta no pa khu ta mi ho I me ta le ama le po we no ka sa ta khu so no ta me ta le lu ma pwe ta ba pwe na mi ma ta we ko na ta khu so ne ne ta lu na ma le ba ta me di ne awe di da me ra ta le na ka ma le pwe ta khu so ta ma I ne lo do ta gi si ta kha ne me da ta le ta ka di wo to pa khu ta bu ta ba go no to clear to and not me ba there is no standard way to design a seeker sensitive no according seeker sensitive service or ne away ne standard way ne to ba according ne no to a love way ne to ba akuta ne de pay ne te da le te me ku ke ya patanata putapa le ta ero ta yu pa ke putike ki ka ne te da le du ba thwe ta ba I di awe te ata lu we tu de ke te ka ne no lo ta ka so I le ta ma le apu de ta tin na po pu de ke akuta ne da clear ne o da le da po le he buta bata seekers de pa ne aga ka do ne ba ta mi kana po na bwa do ko do ta tu khu o I ne no we da no I si chi ka ta le chi ka ta ne lo ba we pana pale ata le ate lo ata adu ti ko pwe di so ke he to ta ka le ba pa khuta ata lu ta bu ta ba ne la it takes and surface mature believers no and surface mature believers no na bu to ko ba ko ta we ne awe ne lo ba we da pa le anna ta ti pa ne and surface no te lo ta ba nyo kwi sa ne tabu to ko ba ko ta pu ne no di so ke he to ta ka le ba pa khu ta ata lu ta bu ta ba ne lo is take and service mature believer to offer seeker sensitive service no ako ta integrity service silu siwi pa so policy we da le
Pep Sukumu Totale, Pulubata Pale, Tabu Taba, Kapamida, Pole, Amatadi, Pusale, a Jew to Kutu Pueba, Thuno, Tau Pububa, Plato, the Taklu, the do Mue Pesukumu Tale, Le Potanata Ata Luba, Ata Pita Pudo, Ata Tilo Tolo, do Asa Sueda, Le Akapa. Talu tapai do ne no sada we tabutaba agato ini lo kutania paganapa sikhosi pa atalu ata tu le ta le do ta le we te pa pliwe ba yu we me ta mani le do peke ke we te le ta tu le ta le ogone pa le he butako ba ko ta le ame puana ta te pane ka ba me puana ta te pa le khobione ne o maturity no ado tu ko puede pa ine la akwata ne ane da tamalo te sitha ne mera tabu tabaka ba me ta u esa ine lo worship can be a witness akwata da le tabu ko ba ko da do pa tu ko po patana ta pude pa pune do patabu tabaka me ta le tu lo to lo ke ro ta u sa le pa le he butako batako ta awoda titamita lo kritigi ini lo mosa yasu ke pueko di kono adeke pataboyo possibly na lo sadio de sita di ne pole pole sukena kita ti pa ta bakba mita no do di ne so do pe pa batako ta do pole at sukena kita di so do kani lo suta o pu do kesukina kita uwo ini do patabu taba kaba mi weda tali atilo tolo paplaro ta etakwi tana kesayua do tata nip tali kesayua puine lo kwa ke pasui ke pale krisa mi kurke payoa amen.